idon kam ele bin pha ga gom ga le no hadong kam dik basuk na magale ka jing khia hi ka dei snong gi thau ki bangi sincha ka bangi pe bat kini ki bri ga to ka thiem kan jubor ka jing khlam ke puli puthi kan jubor ka jing pra ki ka sam kan jubor ring ai la teng karpat idor snong gi snong ru pa pini sim lam da kan sim chong jing long ila garib jing bri da kan sim ka lom ki bi pa halak snong jong pi pa pini sedang la bi gi effort ngai ga government kerman Ahmad Jungi, Director Ahmad Jungi, Commissioner Secretary Ahmad Jungi, Minister dan ni government di Akloi, kami orang tu si ada ni sim ni si jam, keserkar kan sim sau jam menyerap ini. Nanti berkata ketian kalau urlong begini, bagaikan urlong dulu begini. Sim jam begini sim nak sim begini ka sim jam dah jing tu pen i ba ngimdai ki dorbar ki ban shilong dorbar ta kanam nama ka prathai kala kala ki jing ni jing jese ibu bunjai kila rung poka sinong ka thau ka jungi ka bakim judon menchua mencuangi keren dengan jing back kiat, kira lagi back ino shek kiat, ya tu gila job, mentaka once kani, dia nak dorbar kam ki, ya kani yang ba kan long ba ba ban ya ki mano. Dia hari jing alam nanti juga dorbar kum Mawlai Town Durbar, kum ka men long ba, kini kisah menghalang rung ngai kila but dia lang ini kam, ban ni kerman, mentaka jing ba, kani ka kam ka ba but penjot saya gari beje beri bamdu saya gari je beri gari men kuti sundan apa gari jungi. Umne ba bamdu te ge kesam ka bamdu se ge yo kot kalong ka ge ba kapan ban kejit senan ni kasnam ge jung ri ge jungi na bentar di hadu ban ai jing sumar ban ai ge jing arab akal yang ka medical part ru per ge po counseling part ini kena na Mawlai ki bala wan ka mon subha ban IT ka teng ge jung ki pe kwa ban e no ini ge jing perni ge jung ki oi kam ni ge basuk apakah inaugural function ni dan kenai gut sedang nanti selong pol ni nanti peta hadi ni ya si di benai ini poi kamba sapo alu ikna iwan kikala ya kamba lai benai ya hadu April kapor ya di sia kapor mengibu kam rehabilitate ki kalau sauna ti extend te nama idang dong baru temai hafden kata thì ai không lấy được bà thì bọn bắt tháo nó đang use the makeshift can juki juki thì ada bentai yang ya yang second phase jangan ni treatment ke pada so counseling part pagi lagi kena belami kan kena jisha belami kimla syu bagi sya kita ni boleh thiem pagi nam bo di mana ba tie ba kim dei ban mi syu sesorok sesekian kita ni bamla sya ki patch no pok mola di patch syu dan kita ki berala ni ai không lấy ba sin ba khadu itu khat argun Lumi akan ban one pie pat second phase, but ini lumbiang ini kena ada kita orang leci yang kita di bawah school, kita exam kita apply no, kita dia berarti kita bersau benar kita gila, stu gila, gula lagi, gila komit lagi ba, kita beliin show, kita mulai show, kita ngap show ada jing beliin, kita dah kita labek lagi berlagi joki, but ni monitor kumpulan sedang Mawlai Town Durbar, wei orang bas sedang ni pay di kena mi, di bawah ni kalau lagi dong juga mulai. Jadi kena beringi orang iki bagi buat dekat mungkin di senang di crowd mungkin sempat mungkin pakai kena ki ya semua bahaya ki hantai halon dong kapalong dong jing ketik jebut bukan juki bagi persang ni penilai kani ke effort ke jungi away ke job kalau ma kalau dong kita jing ko po juki bong don pergi bayar kalau senang ke tahu kamsim ben ki ngimsim bom ngimsim syok ke porn dai ngimsim le syuk beli duit i persang man ai ki ni ketik ke jungi ke semua betina bat hawat kingop kita lagi bengop katokan dengut kita lipai ki khnuk rusuh mulai nomor ba kita il beche yung syahat badak ni kali yang ai kublai lu ka sag HYC maka jing invite jong Mawlai Town Durbar ba iseng bar khaj ngapa di sya kum dal Mawlai Town Durbar balik kentu kin senang lam ki po kam tiga HYC the winning seng kita kala mi ni ai kublai ya bagi leader untuk kita po mulai kita move beyond nak je kendu ini kena pengendit iki la se membentak kita ya ban lek ban wat penti ban kenrai ni jaga bedi drok bagi drok bagi nak bedi drok. Tiga long kesin jam kami nak sedang, kami ke bahe, kami ke bakrau, kami ke sin jam bagi sim ke sim kami ke sin jam. Dah jing tu pen i ba ngimdai ki dorbar, ki ban shilong dorbar ta kanam, nama ke prathai kala kala, ki jing sni jing jese ibu bunjai kila rung poka sinong ka thau ke jungi, ka bakim judon menchua.